Yes, reka ambasuze kandi mbifuze kugira ibihe byiza mwese aho muherereye. Uyu munsi turi kuwa kabiri ndi tariki 15 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Twinjiye mu makuru rero, n'amakuru agezweho kuri aya masaha, n'amakuru araza kwitsa no kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu hakomeje kuba imirwano yihanganishije abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, turebera hamwe uko situation yifashe, dore ko nubundi ahangaha haramukiye panike iteye ubwoba, imihanda imwe n'imwe yafunzwe, amakamyo ya gisirikare niyo harimo kugaragara muri iyo mihanda, ndetse n'imodoka zimwe na zimwe za gisirikare. Ubu tuvugana amakamyo arenga 5 amaze kwinjira mu mujyi wa Uvira, bikavuga yuko ngo yaba arimo kudeployinga ibikoresho, amasasu n'intwaro ziremereye. Turaza kandi kunyarukira muri teritwari ya Warikare na Masisi, tubabwire ko drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zirimo kuzenguruka ikirere cy'ahangaha. Ni ukuvuga ngo drone zongeye kugaruka, zirimo rero ngo kurebera hamwe ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe aho byabiherereye, kugira ngo n'ubundi bongere bagabe ibitero. Ni drone zikomeye kandi ziremereye, dore ko ngo ari drone zishobora kumara amasaha agera kuri 4 yose zirimo kuzenguruka mu kirere. Izi drone kandi ngo zifite ubushobozi bwo gutwara ibisasu byinshi kandi biremereye. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turaza kandi no kugaruka ku buryo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kuzamura ibijyanye n'ikoranabuhanga muri iyi mirwano barimo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ariko intare za Sarambwe nazo ntago zicaye, nazo zamaze kwegura ibikoresho kabutindi. Turaza no kunyura muri Sange na Runingo, abarwanyi b'intare za Sarambwe ubu ngubu barimo barahanura ibirwanisho by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nagira ngo nkubwire ko drone zigera muri 3 zose zimaze guhanurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kuva mu mirwano yatangiye muri iki gitondo. Ikindi kandi nakubwira nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo gukoresha drone muri iyi mirwano yongeye kuramuka aha muri za Sange, Kiriba, Runingo, neza haruguru ya Kavivira, uvuye neza indani mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira yuko M23 abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gutwika bikomeye bakoresheje bombe nyinshi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bya Warungu, Kabare na Karehe, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibice byinshi byaramukiyemo imirwano muri iki gihugu. Turaza kunyura hirya no hino. Turaza kandi kubabwira ko Amerika yateguje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihano. Uribaza ngo ni ibihano bwoko ki? Nukubera izihe mpamvu se, bigendereye iki? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye hano muri aya makuru. Aha ni ku Ibendera TV. Ngiye nitwa Umukada, mwese rero aho muherereye mbahaye ikaze kandi mbibutse guterekaho like niba wamaze kugera hano. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ntukagende udakoze subscribe. Kora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, kugira ngo utaha amakuru ajye akwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Hanyuma kandi mushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu. Nta kindi ni ukumanuka hasi aho handitse share, ukahakanda
warangiza ugahita ukopiya link y'aya makuru ukayitereka amagurupe ya WhatsApp wiberamo, ubundi amakuru akagera kuri bose. Mwese rero mbahaye ikaze mu kanya gato, reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nsanga bamaze gutereka like, nsanga subscribe zamaze kuzamuka, nsanga bamaze kuduha igitekerezo aho uherereye, niba uri kutwumva, niba utari kutwumva, niba turi kumwe 5 kuri 5 bitubwira, ubundi ibintu tubizamukanemo neza. Amakuru yo ni menshi rwose, uyu munsi araza guca uwambaye. Ubusi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba basugira uruhare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nk'amibe, tenere n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wamwagijwe, yabaze niyo poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri Afurika yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye kuko bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abakunda kugira ibibazo by'imyanya nk'amayinfection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake cyo gutera akabariro n'abatishimira igitsina cyabo, bakagira umwihariko kandi kuko bakeka ko bamwagijwe cyangwa barozwe. N'inzobere mu by'ubuzima bahamagara kuri nimero ziri kuri yawe bagufashe. Akarusho nuko waba hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, umva rero nkubwire, niba urwaye amibe ukaba ufite ikibazo kijyanye n'inzoka zo mu nda, ndakubwiza ukuri ntutekereze kabiri, ahubwo uhite ubandika iyi nimero, ubundi ubahamagare bagufashe. Aba bagukoraho rikaka ku bijyanye n'icyitwa inzoka. Ubwo rero ntutindiganye. Ikindi kandi wumvishe yuko abangaba bo rwose iyo uherereye mu mahanga bakoherereza imiti, yamara kukugeraho akaba ari bwo ugira gute wishyura. Reka twinjire muri aya makuru. Abaherereye mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, intara y'Iburengerazuba, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za Lubumbashi, yewe hari abantu b'i Lubumbashi bambwiye bati turagukurikira 5 kuri 5. Hari abantu ba Lubumbashi rero namwe ikaze. Abaherereye Uvira, Igoma, mwese ikaze hano. Abantu bamaze iminsi batwandikira baherereye Uvira rwose batubwira bati aha naha bimeze gutya, ibintu bikomeje kuba isosi n'agatogo, ibintu bikomeje kuba imbere. Mwese ikaze. Abaherereye mu Burundi, abaherereye Uganda, abaherereye Kenya, abaherereye Tanzania, abaherereye muri cya gihugu yes muri Senegal na Zambia, namwe ikaze. Abaherereye mu Bubiligi, muri Canada, muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Norvege, yes Norvege no mu Bushinwa, namwe tubahaye ikaze. Abandi baherereye mu bindi bice, ntago nakwirengagiza abantu b'Ikarongi Karongi n'abantu b'Ikayonza, munyura mu gikari mukambwira muti buriya nubwo tuba twicicikiye ariko turabumva 5 kuri 5. Mwese rero mbahaye ikaze. Ubwo n'abandi muherereye mu bindi bice namwe muze kunyandikira mumbwira aho muherereye, ubundi tujye tubana muri aya makuru. Mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavandimwe inshuti, ndagira ngo mbabwire yuko ibintu byakomeye. Umuhanda witwa route nationale nimero 5 hafi neza hitwa Pharmacie de la Nation Organique Dig Store, hafi kandi ya Institut Watanga, hafi ya hitwa ngo ni Chapelle Betani WTMC Park. Ndagira ngo nkubwire ko uyu muhanda ibintu byakomeye. Muri uyu muhanda ibintu byakomeye kubera ko uyu muhanda ni nkaho wafunzwe. Biravugwa yuko uyu muhanda urimo kunyuramo imodoka za gisirikare zonyine, izindi zikaba zakumiriwe neza. Ngira ngo abadukurikiye uyu muhanda murimo kureba nabuberetse, nguyu uyu muhanda umanuka murimo kureba
route nationale nimero 5. Uyu muhanda ubu tuvugana ngo ntago izindi modoka zirimo kugenda neza neza hitwa ngo nipo Murongwe. Hanyuma rero ikiri kuvugwa nuko ngo harimo gutambuka imodoka nyinshi za gisirikare, ngo hamaze gutambuka amakamyo agera kuri 5 mu kanya ubwo ninjiraga muri studio. Ngo hamaze gutambuka amakamyo agera kuri 5 ya gisirikare, bigaragara ko ngo atwaye ibikoresho bya gisirikare. Ntumbaze niba aya makamyo araye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa niba arayo ku gihugu cy'u Burundi, kubera yuko ngo nta birango izi modoka zifite. Amakuru rero akavuga yuko ngo aha muri Uvira hakomeje kuba panike iteye ubwoba, ni mu gihe n'ubundi ku munsi w'ejo twiriwe tubabwira ko mu mujyi wa Uvira ibintu byari imberenge byiriwe bimeze nabi. Makuru ya mu gitondo kandi twabwiye yuko magingo ya n'ubundi hakomeje gukorwa imikwabo mu baturage. Mu bice byose by'uyu mujyi wa Uvira hakomeje kubamo imikwabo. Ikindi nakubwira nuko za bariyeri zamaze kuzuzwa mu bice bitandukanye, mu duhanda duto, mu mihanda minini. Bariyeri zimeze nabi cyane, ni bariyeri kandi zirimo kugaragaraho abasirikare benshi, nibo ngo barimo kwaka ibyangombwa. Hanyuma abamara kwaka ibyangombwa rero kuri izi bariyeri zashyizwe muri ibi bice bitandukanye, ngira nk'iyo ngusobanurira amakuru yamaze akungeraho mu kanya gashize. Hari umuhanda utambuka kuri route nationale nimero 5 ukagera hafi y'ahitwa Madepo shopping mall, ukazamuka hitwa kuri Eglise Source de Vie Uvira. Ahangaha ngo hashyizwe bariyeri. Iyi bariyeri yashyizwe ahangaha rero ngo irimo gusaka bikomeye cyane, waba witwaje umufuka, waba witwaje isakoshi, waba witwaje kingo, barimo kugusaka cyane bakagucakaza bikomeye cyane. Ikindi kandi ngo kukubona umeze nk'umunyamurenge cyangwa se uvuga abakumva urafite aho uhuriye n'isano y'abanyamurenge, wowe rwose ngo nta no kukwaka ibyangombwa, ahubwo ngo bahita abakwereka imodoka abagushyiramo. Hanyuma rero izi modoka ngo zamara kuzuramo abantu benshi bakabajyana, nubwo tutabashije kumenya ngo barimo kujyanwa he, ariko amakuru avuga yuko aha ngo ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ahandi hantu hashyizwe bariyeri nanone irimo gusa n'iri gukora ibikomeye y'abasirikare n'ahitwa Okapi El Shaddai, ni neza neza kuri uyu muhanda wegereye agence Okapi original. Aha naho neza neza uvuye muri uyu muhanda route nationale nimero 5 ukazamuka muri aka gahanda gatoya ugenda ugana kuri Institut Notre Dame Orarime Uvira. Aha naho hashyizwe indi bariyeri irimo n'ubundi gusakirwamo ku buryo bukomeye cyane. Ubwo mu biturage mu nzu zitandukanye naho amakuru avuga yuko ngo hashyizwe bariyeri nyinshi cyane. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri uyu mujyi wa Uvira. Reka noneho twerekeze muri teritwari ya Walikale na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zirimo kuzenguruka ikirere muri ibi bice. Mu bice bimwe na bimwe rero byo muri teritwari ya Walikale na Masisi ngo hongeye kugaragaramo drone z'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni drone rero ngo zirimo kugenzura aho ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe byaba biherereye. Ni drone kandi ngo zirimo gutegura ibitero simusiga ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera abantu mwe. Ndagira ngo mbabwire yuko amagingo aya ngaya
izi drone ngo zirimo kuzenguruka ahangaha muri Warikare na Amasisi, ngo ni drone zishobora kumara amasaha agera kuri 4 yose ziri mu kirere zizenguruka, kandi ngo ni drone zishobora gutwara ibisasu byinshi kandi biremereye zikabitwara zikagenda zikabirasa aho bazitumye. Ikindi kandi nakubwira nuko muri iyi ntambara abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bakomeje gukorakoranya ibijyanye n'ikoranabuhanga mu rwego rwo kugira ngo barebe ko batsinda iyi ntambara barimo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ku rundi ruhande ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ntago boroshye, ntago bicaye, kubera yuko radari zabo zamaze gukurura neza ibyerekezo izi drone zirimo kwerekezamo, aho zirimo guturuka agace, umurenge, akagari n'umudugudu, yewe naho ziri guhagurukira bamaze kubikurura. Rero bakaba bavuga yuko babishatse isaha n'isaha n'ubundi bakongera bakazituritsa, ariko ngo bazihoreye kugira ngo barebe neza gahunda yazo. Ni ibintu rero nabo bamaze gukontorora. Ikindi kandi nakubwira nuko nabo bamaze kumanukana ibikoresho biremereye cyane, bamaze kumanukana ibitwaro birimo za bombe, bamaze kumanukana ibifaro, bamaze kumanukana nabo drone, ndetse biravugwa yuko muri uru rugamba cyangwa se muri ibi bice haba hategurwa koherezwa indege y'intambara yo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri ibi bice, naho ubona ko urugamba rurimo kurota, kandi ubona ko ari urugamba rurimo guteguranwa imbaraga z'umurengera. Reka twerekeze muri Sange. Sange iherereye muri Kivu y'Amajyepfo, neza neza na gace kegereye umujyi wa Uvira. Sange rero imaze iminsi yarabaye iteshamutwe cyangwa se akabazo gakomeye, imaze iminsi yarabaye virusi ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aha Sange na Runingo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo hamaze iminsi harababanye isereri, dore ko bamaze iminsi bahagaba ibitero, ariko bikaba ibitero byagiye bifata ubusa. Kuri uyu munsi rero mu masaha ya mu gitondo guhera ku isaha y'isa 11 za mu gitondo, ahangaha muri ibi bice bya Runingo na Sange uzamukiye Kavivira, Kawezi ndetse na Kiriba, bivuga yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuhagaba ibitero. Bikaba bivuga ko ngo mu masaha ya mu gitondo, amasaha ya mbere ya saa sita kuri uyu munsi, n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bongeye gutera amabombe menshi muri ibi bice bya Runingo na Sange uzamukiye Kiriba. Ni mirwano rero bivuga yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo guhangana nayo. Ikindi kandi nakubwira nuko muri ibi bitero byongeye kugabwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, n'ubundi ngo barimo gukoresha drone, ariko ku rundi ruhande abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo barimo kuzihanura. Magingo ayangaya ngo bamaze guhanura drone zigera kuri 2 zazamutse zikogoga ikirere bagahita abazituritsa. Ikindi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe ahangaha ngo barimo gukoresha systeme ya yindi ituritsa ibisasu, ayindi neza neza ituritsa ibisasu igahita ibishwanyaguriza mu kirere. Ndagira ngo rero nkubwire ko urugamba rwongeye gukomera muri ibi bice. Hari amakuru avuga yuko ngo bombe zashegeshe ibi bice byo haruguru za Kiriba na Runingo ngo byatewe biturutse ahitwa Tema, no kuvuga hafi y'ahandi hari ibirindiro by'abacanshuro. Ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo barimo kohereza batababariye imiriro, bakoresheje amabombe, bakoresheje za RPG. Ahangaha ngo harimo gukoreshwa
imbunda ziremereye cyane. Hari amakuru agera ku Ibendera TV mu kanya numva abaherereye muri biriya bice bambwira yuko rwose ngo harimo kumvikana intwaro ziremereye nizoroheje. Agahuru rero k'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kakaba ngo gakomeje kutoroherwa ngo katwitswe kubera yuko amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo abarimo gusuka bombe zitagira ingano muri ibi bice. Ngibyo rero ibyo twavuga. Hanyuma tugarutse cyangwa se dutereye akajisho ku rugamba rwaramukiye mu bice bya Fizi naho haramukiye urugamba, ariko ni urugamba bivuga yuko ngo rutamaze igihe kubera yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo baje kohereza amasasu, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barabasubiza abiza kurangira rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bacecetse magingo aya ngaya ngo nta masasu arimo kumvikana muri ibi bice. Gusa ntago bivugwa niba uruhande rwa leta ya Kongo rwaba rwarekeye aho iyi imirwano. Ikivugwa nuko magingo ya ngo babaye nk'abacecekesheje intwaro n'imbunda. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo bakaba barashe bagasa n'abasubira inyuma. Niba rero bagiye kongera kwitegura, niba byagenze gute ntumbwire, ariko muri bice ngo nta masasu arimo kuhumvikana ubu ngubu tuvugana. Ni mu gihe nyamara habyutse urugamba ruremereye cyane. Hanyuma rero abarwanyi b'intare za Sarambwe reka atwerekeze mu rugamba barimo gutwikamo bakoresheje bombe nyinshi mu bice bya Fizi, Kabare na Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'aho hagiye haba imirwano ikomeye hagati y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe w'intare za Sarambwe mu duce dutandukanye two mu bice bya Warungu, Kabare na Karehe mu cyumweru gishize, ubu ngubu n'ubundi imirwano yongeye kubura muri ibi bice. Ni imirwano ngo yongeye kubura ahangaha nyuma y'uko n'ubundi ngo mu gitondo cyo kuri uyu munsi humvikanye ibiturika biremereye kandi ku mpande zombi. Nkuko amakuru akomeza bivuga rero ngo iyi mirwano irimo kubera hitwa Ikahunga mu gace katari mu ntera ndende uvuye Katana hafi y'ikibuga cy'indege cya Bukavu giherereye Kavumu muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gutwika batababariye, ikindi kandi ngo abarimo gukoresha intwaro ziremereye cyane. Iyi mirwano rero ngo yumvikanyemo uguturika kw'intwaro ziremereye n'izoroheje, ariko nyamara ngo uruhande rurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rugizwe na FARDC, Wazalendo, FDLR ngo bamaze kugenda n'ubundi batsindwa, dore ko n'ubundi ngo imirambo yabo ikomeje kurasirwa muri iyi mirwano bagapfa rero ari benshi. Amakuru agera hano ku Ibendera TV aravuga ko iyi mirwano amagingo yatuvugana ngo hamaze kurasirwamo benshi, abakomerekeyemo ngo ni benshi. Aba bose rero ngo n'ubundi barimo kugenda bihutanwa gukorerwa ubutabazi mu bice bitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire yuko iyi mirwano irimo kubera ahangaha ngo ni imirwano ikomeye cyane. Amakuru avuga yuko ngo ari uguhangana gukomeye ku mpande zombi. Ibi rero ngo bikaba byatumye habaho uguhunga kudasanzwe ku baturage batuye muri ibi bice birimo kuberamo imirwano. Abahunze rero ngo barimo guhunga bava Ikatana ahitwa Cirehe ni Ikabushwa berekeza mu bindi bice bitarimo kuberamo imirwano.
iri hangana kandi ku mpande zombi ngo ryaje rikurikira iyindi mirwano yabaye mu mpera z'icyumweru gishize aho yabereye mu duce duherereye hafi y'agace ka Nyangezi werekeza mu misozi imiremire y'ahangaha. Magingo ya rero ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo guhabwa isomo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatanyije na Twirwanaho, dore ko ngo barimo kubamanuriraho ikiswe imiriro y'amasasu my friend. Ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byakomeye, urugamba ahangaha rwabaye imberenge. Muri iyi mirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurwana bakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo n'ubundi batange isomo kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka rero twerekeze mu makuru ajyanye na politike na diplomasi, nanababwira ko mu kanya ubwo turaza tugana ku musozo w'aya makuru. Amerika yamaze guteguza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda n'ibihano bwoko ki, n'ibihano bigendereye iki, ese n'ibihano bije kubera iki? Yes, n'ibihano rero bivugwa yuko ngo byamaze gutangazwaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko ni ukuvuga binyuze muri ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo niwe watangaje ibingibi. Yitwa Ruchi Tamirini, yatangaje ko urugendo rwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyanye rwamaze gutangira. Aya masezerano akavuga yuko ngo agamije gushyira iherezo ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano yasinywe mu mpera z'ukwezi gushize ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi Tamirini mu kiganiro yagiranye na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko gutangira gushyira mu bikorwa aya masezerano abizahera ku gushyiraho urwego ruhuriweho rw'umutekano ruzaba rushinzwe guhuza ibikorwa byo gusenya FDLR. Hanyuma rero agira ati, nyuma y'imyaka 30 y'amakimbirane mu by'ukuri igihe kirageze ngo imibabaro irangire kandi ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwubahwe. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimangiye ko aya masezerano y'amahoro agira ingengabihe na gahunda y'abahamya. Akomeza agira ati, rwose gahunda yo kuyashyira mu bikorwa yamaze gutangira binyuze mu gushyiraho urwego ruhuriweho rw'umutekano ruhuza gusenya FDLR ndetse no gucyura buhoro buhoro bagataha mu Rwanda, no gucyura buhoro buhoro ngo ingabo z'u Rwanda. Ambasaderi Ruchi Tamirini yunzemo ko uruhande ruzananirwa gushyira mu bikorwa aya masezerano ruzafatirwa ingamba n'ibihano. Mu magambo ye yagize ati, nagira ngo mbabwire ko amasezerano asobanutse, tweruye ko hazabaho ingaruka ibyemejwe nibiramuka bitubahirijwe. Urugero, ibihano n'izindi inkurikizi za diplomasi bizashyirwaho kandi bizabiremereye ku ruhande ruzagaragaza kudashyira mu bihano, kudashyira mu ngiro ibi byashyizwe cyangwa se byashyizweho umukono muri aya masezerano. Ibintu bikomeye cyane, nubwo uyu mwambasaderi atigeze avuga ku bihano ibyo ari byo byose bashobora gutanga ku waramuka tubahirije aya masezerano, ariko mu magambo ye yeruye ahagaze ku karubanda, kubera ko kuri radiyo ni ku karubanda aho yatangarije ibi ngibi.
yavuze yuko uzahirahira atubahiriza aya amasezerano ngo ibihano biremereye bimutegereje. Ngibyo rero ibyo twagarukaho inshuti bavandimwe bakunzi bacu mudukunda kandi mukadukurikira umunsi ku munsi. Nabibutsa ko ari amasezerano yashyizweho umukono kuwa 27 Kamena muri uyu mwaka w'2025 akaba yarashyiriweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba Wagner. Akaba rero ibintu abihagaze gutyo kugeza ubu tuvugana. Reka mbashimire cyane kandi mbifurize kugira umunsi mwiza, mukomeze guha kandi muronke. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza, tuze gusubira ku mugoroba tugaruka kuri update ziraza kuba zigezweho ku mirongo y'urugamba.